Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department ahin pen midu kirung ponjia phan kachisik pon angtan pen Karbi Anglong arlo hormu hortar kewan la pen Karbi Anglong arlo pen angtan hormu hortar ke pon along midu kirung dunjia phan Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department ahin pen chisik chadang pon Karbi Anglong Market Management and Control Act 1954 under section 5 2 bracket close ateng pen Karbi Anglong arlo taxation department ahin pen long trogadima long midu kirung ponjia phan kachisik pon lason si parokwa sector angkang dena rong pen buthunga je hithiang bong samding be rong adung kachikoinot national highway krong pliatawar piari along saihem kimsi midu rung pon pu pusi Karbi Anglong Autonomous Council taxation department ahin pen than pachini pon dena rong pen prabhat rong parnang ke pale biuta malong news. Siaprang si media court itu pun curu perlo pini labangso pini pen mati labangso cek tu pen keceng pon entry of goods tax labangso a checkpoint kang tulong check tong tulong pot lasi anutin pantame isi kipacini kang tung bang lalo ini tum Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang lapen taxation department tum patirpi pen Karbi arat han isi tax kirung ajakong kithopi mate Mikiri Hills District Market Management Control Act 1954 ting pen hala so ajakong pen ilitum governor ke approve tangdo lasi hala bangso midu kirung ajakong governor ke approve tang ting pen pininga lingkan mang ilitum Dr. Tuliram Ronghang la anso se Karbi Anglong Autonomous Council fan tax kepa bangji ko ben kamat happen Karbi Anglong arlo Garampani Parakwa la Horijan la pen khotkoti malom la goods entry tax la so checkpoint bohai lo la bangso goods entry checkpoint la ke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council a revenue ka enhance ya fansi ilitum taxation department pen la bangso abar saibang enpon lo la si aningkan wang tame ini tum Karbi Anglong Autonomous Council long kapre ka department pen tax nang kile gitu lo buai tame lan so se ini tum Karbi Anglong Autonomous Council ajakong kachihar jakji pan itum jong si midule kirung ajakong chewan bom lo putang te lan so se si itum jakong dupu bumat haben si non la goods in tax tame ini tum la bangso lahorjan khotkoti Garampani la pen parakolang pangcheng lo la si pini media korte mate Karbi Anglong arat teman ilitum kethan kang tung mangalalo je labangso tax lake ilitum han ha ilitum Mikiri Hills District pusi pulang hala sotke la si hala so si Mikiri Hills District Market Management Control Act 1954 ahut governor approve elo ama si konan ningkan ke governor approve det me hala so jakong mang che har jak je lo la si pining pen bangke taxation department tuman labangso ajakong pahat chehar jakpen labangso goods bang kithu pangcheng lo lasi bini mate titum July 18 pen ke labangso goods cheng bom lo tax cheng bom lo lasi non Garampani lo tamen itum kapre a district pen ke bang kapre state pen ke bang si Karbi Anglong lo nang kini potang te hala bangso hormua tax bang ke itum council a rate nang pia teng pen rungdun bom lo lason da kasin non dak la horijan las bang la so get lo non Manipur pen punon Nagaland pen punot kopi hormu nang Karbi Anglong lo nang kirur potang te hala so goods a tax bang e pinang po kasi la so tax bang itum council pan si itum panong pilo si council la a chejeri lo si la so a tax bang nampo lason da taksi ha parokwa lo te la bangso a gate bang